Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyikal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba angka tapanasai aga puraya jenceng rilalana sampajata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Situngan na iya adawi angka ipanasananya ipadupah situngat-tungan na sampajaku pakkasiweku atutungaku amatengaku angka manangi upangololori po mapunangi sinin na alangi mamagi-magi nerule pananungang nanyayulay makatan ni masai aga mancaji ipo dari lalas sampajang na ipabati rilalana atutungan linota na iya nasabari letia pamase dan ya patimpa baraka maraja. Salawat masa lauri alaihi malabina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikira-kira pak doang maraja untuk lolongangi asalamakangi resuri munrina pong Allah ta'ala nasabak degaga maladda ipo ranunannya maladda ipo minasa sangadin na syafaat marajana nabita pamagi-magi pakasiwet dari lalana ya betuwe nania ananungan napakasiwet tadi hari-hari mendatang nawadding naya mancaji leteng syafaat maraja. Amin amin ya rabbal alamin. Sinina tamatapa na pang Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir karona jamaah tabicika nasang makanja ko tabahas si cede masalah karobay apa wani riolo nabahasi guruta tentang masalah sejarahnya Nabi Ibrahim. Sebelum ubahas tentang masalah karoba apa waktu pakai maksimal jam 7.05 apa jam 7.15 tamai waktu ada juga kesempatan insyaallah Bapak Camat jadi 7.05 taparingarangi mo kak komaliwangi. Sebelum ubah siaro sitongan na iri di taulinoe ipoji matabunge la ipoji makibua investasi yare gatabungan tapi iya ko cukuki sinin na sistem perekonomian iya angkai okolino napa ipasibawa sistem perekonomian na puang Allah ta'ala de pagaga mulle dapi de pagaga mulai dapi iya rupuang Allah ta'ala koko ki alena matabung duan rupa bahkan 3 macam nomor sidi manja abil hasanati falahu asyaratu amsaliha iya lala pertama na lengi nigi tau mapigau ci di deceng wala iya tu ci di deceng upak ganakan 10 berarti tabungan na rekong katau mata bulok kupong Allah ta'ala sisa rupiah 10 sabu jajinna de pagaga bang oko Indonesia nunle palepi igang ka 100 bahkan 1000 sisa bu perseng bungana de na siratu apa ya ko siratu perseng ikali 2 mi na ikali 10 puang Allah ta'ala berarti sisa bu perseng bahkan angka lalu ya se na payero
mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Luar biasa ya, 70 kali lipat, bahkan sampai 700 pitus 1%. Ia kon melo imatabu telo ko buang Allah Ta'ala, ia nasitongan na janjina buang Allah Ta'ala he. Bahkan dalam hadis qudsi angkana po ada, maka nigi atakkum malenga betongan na nigi atanna buang Allah Ta'ala, maka siweng ima gina sumbangan na de na bilang iya ro na sumbangan nge de to na bilangan i buang Allah Ta'ala na parewakan nge ya sepi tapi ia mi tau mulai ia tau ikhlas betongan na ya kode na ikhlas tau marajing, maka de guru tanulle pimpunu bata-bata ya sange nulle punu bata-bata ya kipasi pulung dia ko kantonge nangka disiratu sabu korodeni kapesa ya ro disiratu sabu ni pasala ipamasang okoro ya nalalo celengange rampu bawa ni kegi na 7 5 ta ya naro tapatama aja na titay nulle pimpunu bata-bata tahu ya iya ko macan nemo pipa jallo ko kantonge de patuna unu bata-bata de panulle mola iya maka da nigi atakku maka siwelo korea na de na bilangi de tau bilangan yu parewakangi iya upo ko makadaki karena Allah 10 sabu mana saya bilang balasannya yero 10 kali lipat. Kemudian iya na investasi sitongan na kami na makanja lo koe po ng Allah Ta'ala iya idi mahetong galuta makokoe makaelo darata mega di takobange me idi ibu-ibu mega ibu ronco tapasipulo polewe makamali ulawa makaega iya kodegaga na patamo ko investasi lo ko po ng Allah Ta'ala rogi gitu ta coba gare nama nawai 2 mohet to galut tallu hetto dara di 20 juta bola tallu tasalai iya ko mate kek kami na masempo tapake kaci mi pake de gagai pake ya tu namo maga ballo na otota de to ni lurangi magai de nalai oto ambulans mi suruh bawai. Dan ini yang paling berat nasabak kada tau terlena okolino maka de alena panguluta Imam Al-Asqalani pada iya tekolino tau lo pasae angka tau lo pasae lo mi bawa mitay barangi makanja na parewa na sorosi pasa de gaganali angka tau okolino tuo na ita mi bana pasipulong isinina no makanjae bolana na pakanjaki galuna na pakanjaki darak na napakanjaki malioto makanjae mapake pakaian makanja tapi denang kana sumba lori pong Allah Ta'ala nasabari nasalaya tuto ngalino sa puripala capat na nasabak degang na bawarewa dan ini kada deni sadari tacoba gara na wanawai biye taulega nasad dingana tamingarangi milau doangangi na rekotomate dalam jangka 1 tahun wadisa tapi itu pun tidak rutin. Dalam jangka 2 tahun mate ki dena nulle mo dini deni ngarangi apalagi ko sistem mak bolo ena pake kalau masere kuburu akatallu milo si tau melo tama puasa na lo cicang pure malapa sulha jite lotoi pure malapa idul fitri lote akatallu mi si tau ni lo doang niga pasipulung igalunge idi mak doja soanni deto matinro nawanawai pekku carana nang kapole wa dingisaro logi pasae tula maketa arewe pinay salay pasae naturungi pusa lelewali mate ki nalagay bijabijat taimon ridega kay lologan sa puripala ki tuoki lagi na lupay ki bijata tita ni gare ngkana tatakiri loju panda makulya yamina talipoko chapu ipakamajana ya kolatu idea tak kiringange dena telipoto cukup ma SMS mak kirimannya sudah sampai tuoki lagi ya dena tu natalipong ya pasti natalipo ko capu si duina tuoki ya kabatulangi idi arwanewe upakai ngaki he lawi baineta Makassar angka narona tapurani bar keluarga bahkan mecawe boleh to mak bali bola ang mak boleh uko sidape boleh
degagai makna lawi Makassar idi miok ko boleh degaga man nasungi pura ga matalipong anak ta okoro bali boleh anak ta pura mo mataliporo makadapa okoni boleh lomandre de tu gaga man nasungi de me man na si bawai lakay na de na ningerang yang bona idi pasipulong isinin na waramparang idi makaresoiwi manasa dega tanya manyamangin na reko dega wakapa takibwa sitongan na usuro mi mawakapa majami kau palampurang iba makada akibuaki wakapa makada magatosi nangka yopo kalau podangi makada makwisi tongan nalalan nampai marogi ki kode takibwa wakapa masa idi pasipulong inapa dega tapunai acila kappa na punai tawe na rekomega warampara na salai na degaga na pangolo loko pong Allah Ta'ala na maka kanya je sarona tu he galut ta cidi hetto ala ni cidi mo sampai kami na macika napa makada ini sawah saya wakafkan kepada tim armada safari tasbih magampang sinin na selena patamamana ko safari patala untuk sumbangan maka kanja mati matu tatangka selena tatatalolongan apalan na iya kode gaga wakaf pataki buat nama kaya masjid bisa dimasukkan ke wakaf ke masjid wakaf ke sekolah makai ka maka da sini na selek na galuku na cidewe aja ke malay patama bawa nyo ko masigi untuk aleku yaro mate ki tataki malolongan iya nyaman na lepan ni dosa tapi tatamba malay siksaan kubur yang paling berat nasa guruta iya narito atas selang-selangan na tawe mitay amala na din naganda na pakit tama de suruga pamasin na pong Allah Ta'ala. Kemudian 10 menit 5 menit karobah angkarona mila wicet de sitongan na saya sudah bahas di Islamic Center dan Masjid Raya tapi dia namarigaga makuye apa permasalahan yang paling sering diperdebatkan dalam kurban yang pertama karobah loko tau matewe ini yang paling sering diperdebatkan karobah lako tau matewe kemudian yang kedua pembagian kurban kemudian yang ketiga pak gere si bawa palope angka katawana ini yang jadi masalah kemudian niga tahu nakana tugas betongan na demi to makada kewajiban niga tahu nakana lalang untuk makaroba iya me pae Pak Mega tahu makada deje umampu ya katau makada mampu ko situ kan naiko demu melo ke kana tahu nak nalalang nomor sidi kurban kepada orang yang meninggal ucukuki kita dua telu guru tarutanai sanda tahu makada demi matto pagaga ulolongang dewa kada degaga hadesana de pagaga hadesa ulolongang salama usappa si bawon rima kutana guruta de panangkana kada nabita akarobangi to matemu tidak ada perintah untuk berkurban kepada orang yang meninggal sehingga angka tu pandapa maka dadena wadi akarobat to matewe nasabak denang kana surongi nabita ini jadi masalah tapi ulama sunni yang melaksanakan kurban kepada orang yang meninggal konri mala dasar maka datosi denang kana tengi nabita ya karobata matewe angka gahak desa na nabita maka dadena wat dia karobata matewe ligaga na lolongang maka dede to gaga perintana ya ko denang kana surang aja mo pigawi maka datosi harus kalompoleng nandito nang kana tengi mapangewani tu ko ci di masurong ci di sapai na surong ci na sapai mate na tenge kemudian angka tau pandri tawita nolai tangana nola to si tangana na sabadena gaga haddes secara mutlak pawi makada akarobang ito matemu tapi yero nabita ko makarobai makada nabita iya bembe elaugere untuk aleku sininna keluargaku dan nia sininna ummaku de na mampu makaroba
angka na patami maka da sinin na umat na nabi tade na mampu termasuk yang meninggal juga nabi sudah kurbankan. Ya na tu ampai angka tahu maka da ya kong katau maka robaci di bembe nagere wat di 10 tahun tama. Ya na tu na masuk. Apa ya tu hadis na baca. Maka da ya bembe ugere untuk ale ku ci di tahu. Sinin na keluarga aku ya lebih memang di 10. Keluarga na nabi ta. Nan niya sinin na umat ku de na mampu maka robai masak buni. Tapi maka dia Nabi tokoh hadisan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iya ko bembe cidi tahu, iya ko saping unta pitu tahu. Ko ni carana Nabi tamak gere maka da iya untuk iya siba keluargaku dan cidi tahu. Napa maka da iya ko bembe cidi mi tahu? Na bembe na gere Nabi taja. Maka dia tahu pandrita apa hadisa muhandisin maka da iya kong ka hadisa na Nabi ta. Dena pada na surongi si bawa na pogau acuri na surongi aja mau acuri na pogau tapahani masuk ko maka dia kong kahat desa bertentangan lengi na pogau na bitta lihat tu na surongang iya ro na surongang mu pigau apa iya tu untuk umat na iya tu na pogau kadang untuk alenami tiga na yasang maka dia na bitta komeko matinro jenne ko pada ko komelo masampaya pasuku ijenne mu pada ko komelo ko masampaja komeko lo matinro tapi ya nabi ta kome matinro de na jenne lengi na surongan letu na pugau itene ko imam ali maka da magi de tak jenne ya rasulullah maka nabi ta ya ko ya lo liu ubaci an sura ya nalati ron nang sura moto na de na tinro kacoco ni kade meto na tinro nabi ta matan nami maka pajang untuk mengistirahatkan yana tu ampai maka dia ko nabi taliu de na patu masikiri yo pokoi de tami mak jen talo matinro de mereka kata pigau ya liu kita baca anna surah yasin suratul kafi adukan ar-rahman al-mulk tabaraka dengan idza waqatil waqiah iyan nang surah tabaca na paki moto masampa jampen ya ruwajan na dapi subuh tulek jamai. Ini yang berat. Kemudian ia nona karobai bena sama denang ka maka dai ia kota ko angka gaga na pigau nabita pa itu karobai risesen nabita waji untuk umat na sunnah waji risesen nabita jadi ia tu sitongan na magi nang ka maka dasar na yeko angka gaga na suron nabita na palengi na pugau ya curi na surong pa itu na surong untuk umat na nanya tu jadi ia di kota makarobai ya na bembe ci di mihatau dia nawat di 10 tahun tama. Kemudian ia na unta atau saping pitu itu utama kemudian wat diga karobat atau matewe untuk orang meninggal angka tahu male jalan tangana maka dadega na surongi nabita detonang kana larangi nale jalan tangana mengkiaskan sapa ko hadesa angka berkaitan itu kias namanya mempersamakan kedudukan hukum ternyata na sapa itu pandritata maka mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal itu sampai termasuk sumbangan ini mas sumbangan ini akan pahala lo kota matewe letu ya kong kade maka dade na letu tak suruh ni mati na ya mas sumbangan ketika kiriman pahala itu sampai maka ulama mengatakan ya komelo ko makarobangi tau matemu pakai sistem itu akarobangi dengan memasukkan asat tata pertama aja nasana tau matewe asat tata pertama tania kangi pahalana lo ko tau matewe iya ko asanna tau matewe tata pertama na takode na latu apalan ko tau matewe de ganon rirewa pada komeki makiring loju pandang ia tu alama ele yoki melo enon rilo yoki maka da kapada adinda di jalan menuruki atau jalan mana kemudian dari angka tu non ripole kenri makiri ya kokui mario dari mario puncak okokonoki alamana iya kota kode nulle sapiro teruntu ya ro alamana kujupana na parewa ya loko alama pole non riba kiring iya kota ko iya ro sumbangange pahala ro de nalatu karobai pahala na karobai de nalatu kota matewe rewa ila kota makarobai niga asat tatamo koro ni maka de kode na latu apalana ko tau mate rewa ilokoro tau maka robairo karena kita yang memasukkan nama meniatkan pahalanya kepada orang meninggal
tapi ya kota kolat tu ya palana dia nalolongan ngapala karoba atau makaroba tapi mendapatkan pahala birrul walidain mapede cilak kota maton dan itu pun bisa menyebabkan kita masuk surga. Maka nama kosan atau mati patama dia nama rigagang kamato palabay tapi dito sinawa diandre karobana ya bere manami iya kosat tatama na palaba atau panritata kita ambil sepertiga cuma meniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal tapi ya kosan atau mati tapatama dia nama dialah mesti bagaimana apa dia kata wata tuh. Yang kedua karoba tinja dia tahu nama diandre mesti bagaimana di semua sange karoba tinja podangi lakai tamaka deh pak ya tahu ngedi makaroba atau pe mengiak si matu kade guru tatinja ya tuh. Yang kedua tinja ya kudu pemisa 10 tong nenre bisa 10 tong matu aseku emeka makaroba ya nenre 10 tong akaroba de nawat di tanri itu karoba itu ko karoba tinja mesti ya bagaimana iya miko sera mito ngasera pikulo sera pulo na sera kilo kurasi kilo ide tak karoba tuh ya na tu ampai makadana bita ada larangan untuk mega tinja tahu magi na lihat tete mega tinja na sabab makai na bita onron na tahu seke makasibiang ya tumpai mega to ya pak mega tinja tite gare ya ko serami to ngaserapi kura serapulo na sera kilo kurasi kilo na 10 to upau na kurasi kilo ya dewa karoba iya panamelo makasibek ko na dapi ya rodale na natarge manuru ang kaci di tau pandrita supi patasaupo ya sang Ibnu Attillah al-Iskandari makadai talun rupa tau sukuru 2 tau sukuru icalla si di salama ya tau sukuru itu belum tentu salama menurut Ibnu Attillah al-Iskandari talun rupa nomor si di tau na sukuru ke waramparana tau cilake itu lecalla ya tuh kaya sang malio to baru no 5 na keluargana o kobolana manre malay letto syukurang ero tapi dia na sukuru mapangiletto ro kobolana no 5 na keluargana magiremano sisan na napake otona lalu kyolo na masigi mariowe battawe na tutu mi kacana na pataru otona de na lepa masampaja tayo chala yato otona mi na sukuru ki de na sukuru lo ripuan ini pangoto baru ya 3 kia. Yang kedua ya rona makada waramparana mina sukuru ki yang kedua sukuru ina sama waramparang lihat tuh ya iya pernah sukuru kong kadalena iya kode kadalena mana nau nah satu sukuru saja engka motor tapi lebih sukuru ka aku mangoto ai tahu dia na sukuru ya tuh angka padale ya lengin apa sukuru dan orang yang syukur yang diselamatkan adalah tahu dia na rekengi dale na pakai sukuru pun dega gatannya urutak dale na pakai sukuru betungan masum pametilo ripun angkana ya lengi dia gaga ya lengi dia nanti masalah yang jelasnya dia menyembah kepada Allah ya tuh tahu dia gaga engkau tahu na pada betul masampa aja si bawa dia betungan bah kata tambah mi ya pokok pede kurangnya na tu na termasuk to icalla kemudian wait 2 menit ya rona kemudian yang kedua Pak Gere harangi malah upah Pak Gere dalam pemotongan kurban itu diharamkan bahkan kalau dia makan daging dari pemotongan itu nagajinna itu sama dengan makan bangkai menurut Imam Al-Asqalani pada komandri bangkai itu Pak Gere itu komalai upah kok tuh bisa sange upah gaji angkat tuh tahu maka talengi sarogirena nataro ni marito nagiri alon na sapinge Pak Malampe alon na nala dito na ko ata kumenyukumiro kampung na tema ko itu haram hukumnya dia mengambil untuk upah tapi sedekah boleh wadi mala pas sedekah dia na wadi mala gaji kaya kananya sa gaji ya kubukai kita naguruta tak bagi 2 menuri mantasapi ya kumutantukan ijumalana sebelum mualeng gaji itu barana si di juta 250 alina sapinge kumpuli si di juta 350 sak buntu Pak Gere itu adalah upah menurut Syafi'i dan itu haram hukumnya
Ya mi ko makadaki si di juta 250 lina sapinge idi manita tambah wisya mentalin pasidak kay mange angka 20 sabung ke 50 sabung ke 100 sabung dia nanti masalah. Itu bukan upah, tapi itulah sedekah. Sedangkan menurut Imam Malik, ia kena tentukan itau melo emak bere tanya upah, tetap sedekah. Namun makada aku 200 sabun tu pak gere detor tanya tu upah, tetap pas sedekah. Jadi kau tentukan, ia mina ya sangupah, kau makada pak gere, ia pau gere rako sapimu, kau muaja 200 sabu, itu baru upah. Tiga nama itulah. Kok monor perbedaan apa? Magi maliki nak kada ia mina sangupah na reko pak gere tentukan. Tau melo emak pigau tentukan. Yo pokoi di melo emak bere tentukan tanya upah. Aja tak kada denawa di man daging pak gere wedding. Nah maka je gampang baca nama gere mantan di gere. Bismillahi billahi Allahu akbar. Tapala ni. Nah ini tu baca aku tu mak gere. Bismillahi billahi Allahu akbar. Maka apa tu yang tahu manuci di mana gere maka dan ni napa syakatan ni calaga motorok dan agande lutu-lutu sapai mange. Bela pada ganda itu na manuci di. Aja na tabaw ilok ini na gere. Oke betul kan namita mana nasalamuki. Bismillahi billahi Allahu akbar. Ya ruita guru tasenur maka dai iya ko angkat tu biasa dan atau tanya syariah iya tanya syariah maka dai guru ta aja menggere kedua ya sange gere kedua pak ya bisa nasange guru ta gere kedua ya ko musorong ino piso munahkanre ya toro mala patutu iya ko musorong ino piso inakanre ya tor pacapuran na kapa musorono inakanre no ko alon na oli na nagessa ni oli na manu piso ko musorono i mugat tamenre pacapuran na yan tu nasa gere kedua tanay nala pak bukan nala patutu. Ya itu nasa kada gere kedua katu tau makada dito kamu gere kedua tau ciami bali mak gere ya tuh si bako makutane makada mumpaloke ge nyawana tapodangi makada bawa lokon ron na pole kamu gampang mo to tapala ni ka pa bacana seko ni ro pale na sabak nadapi ni watuna akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.